Kipor barim bala lino kubor pateng kenyi cuyo. Brihen nyo trep kapau perthei badai kari BRIEW BLEI. Kikpa temen nilong shua yaki long dien kipur khana. Halem wertpei saudong kishong tin sneng temen ki ap hitmong. Kumno ban ka maine ban tre ombit ban tam ti chong kiwe. Kumno ban kren neya khana ban thok ban chlel tika bomba. Akor burom kahok kapau ki itu ia urit ukrau. Ban kren syutia lekim chuslan yaki knyine temen kisan. Kacuk cengdum menshua ki ong halam marway ngesngau serong. Omdon kakni kisya menta ban kam shaya tin ki long shua. Lakam barit nikam bakrau kacuk jenghok kidak kipau. Omdon jengthok daktien ki ong kirai blabu barok ulong. Haba paisha kacuk menta hajing thok ni social media. Yari Khasi nanot shasaut ki khot badai abot of cloud. Abot of cloud hatien nongwe chaka shong lo Khasi kadai shisha ol o tapya sunbeneng ne u latap ruya chabing. Hanong kendong neha kisor nadong shadong kila kiudor sosi ban ong yachuk menta akor burom herdor shisha. Kitien thliek bangi yekren wat u khna ya u temen ni u para ya u men tin kai kimi nai yelen. Haching kamai kacuk menta la syo tendep saka pisa kiklet ka an blabu ublei klemsa liaban tu chong kiwe. Kacuk shaiki ya ong menta huli dan li labiang pura lo la tap no cimut chongi cha i tenat mika ichli. Ombaro ngi ya long kumta henrei bahok kila duna kendit BRIEW no kloi menta pasha soti chuk men shua. Ban ka mai ha lanti badai ban buat ka an babu ublei. Ublei yapi unri chunam kibor mariang kimla banthom.